reka nongere mbahe ikaze kuri Newsline Rwanda. Murabizi ko tugendana n'amakuru rero agezweho kabisa. Ndi Emmanuel nk'ibisanzwe. Rero reka tunyarukire muri siporo rero, aho umwana witwa Lamine Yamal rero Lamine Yamal kabisa amaze guca agahigo gakomeye cyane. Rero uyu mwana ageze ku rwego rushimishije kabisa ku mupira w'amaguru. Ni umusore rero ukinira ikipe ya FC Barcelone, akaba akinira ndetse n'ikipe ya Espagne. Rero uyu mwana rero nyuma y'umukino wa Espagne yakinnye ejo bundi, barimo bakubita ikipe y'Ubufaransa ibitego 5 ku bitego 4, yaje kubonamo rero ibitego bye 2 kabisa. Umwana agaragara neza ku isura mu isi muri rusange. Rero Cristiano Ronaldo agize icyo avuga kuri Lamine Yamal. Rero yasobanuye ko ari umwana ufite impano kandi urimo kuyifatirana neza. Asaba rero abantu benshi kumureka agakuza impano ye. Yagize ati rero we mu magambo ye ati Lamine Yamal arimo kwitwara neza agafatiranya amahirwe y'impano ye. Mureke uwo mwana kure, ntimumushyireho igitutu cyinshi cyane, mumureke abe uwo ari we, akure neza, mumureke rwose wenyine kuko icyo atabuze ni impano. Ni nyuma y'uko rero abantu benshi ndetse n'ibihugu byinshi byagiye bivuga kuri Lamine Yamal, bakavuga ati uyu mwana arimo aza neza, arimo akora ibintu aba bagabo ba Cristiano Ronaldo batigeze bakora. Rero Cristiano Ronaldo we yagiriye inama aba batoza ndetse n'abandi bantu bamutekerezaho cyangwa se batekereza kuri uyu mwana Lamine Yamal. Rero Lamine Yamal bamutekerezaho ko bamushyira kuri pressure, bakamushyiraho ibintu byinshi cyane. Inyuma rero yuko Cristiano mu mwaka wa 2024 uyu turangije naho yaje kugira icyo atangaza kuri Lamine Yamal. Naho hari icyo yavuze rero, yaravuze ati Lamine Yamal ndabona afite ubushobozi bukomeye cyane ndetse n'ubuhanga bukomeye. Uyu nguyu akeneye amahirwe makeya kuko aracyari muto cyane. Nizere ko nta kibazo afite. Ati nizere ko kandi Lamine Yamal azaba umwe mu bakinnyi beza b'iki gihe bazashakishwa. Cristiano Ronaldo rero uyu ni amagambo meza yatangaje nyuma y'uko rero Cristiano Ronaldo atangaje aya magambo na Messi iyi mpano nshya rero nawe yagize amagambo ayitangazaho, abona ko uyu mwana Lamine Yamal ari umwana rero uzi ufite mbese mu kaguru ke ashobora kuba afitemo impano idasanzwe. Rero uyu mwana akomeje kugaragariza isi muri rusange. Rero ikipe ya Barcelona rero niyo akinira. Uyu mwana yambara nimero 17 zigiye guhura rero n'iza Cristiano yambara nawe hariya mu kipe ye yo muri Al Nassr. Rero hariya mu Barabu rero yambara nimero 17, Cristiano rero nawe akambara nimero 17. Urumva ko bahuye. Uyu mwana rero hari abamugereranya na Pele rero nawe ni umwe mu bakinnyi bagiye bakanyuzaho kuri iyi si, ariko nanone abandi bagaruka ku mpano zikiriho Cristiano na Messi ndetse na Neymar. Ariko bavuga ko Neymar we sinzi uko byamugendekeye. Ati uyu mwana ashobora kuzagera akazoza nk'aka Cristiano Ronaldo. Ubundi uyu mwana Lamine Yamal amazina ye nyakuri bamwita Lamine Yamal Naslu. Uyu rero ni umukinnyi w'umupira w'amaguru ukiri muto rero cyane. Uyu yavukiye rero muri Espagne ku itariki ya 13 Nyakanga 2007, akaba akinira ikipe ya FC Barcelona ndetse n'ikipe rero y'igihugu ya Espagne. Rero uyu musore rero afite inkomoko mu bihugu bibiri. Papa we rero akomoka muri Maroc, naho mama we rero akomoka muri Equatorial Guinea. Rero imyirondoro rero ya nyayo, amazina ye nyayo bamwita Lamine Yamal Sloub Eban.
ayo rero niyo mazina ye. Ebana nayo ni izina rye utaryibagirwa. Avuka ku itariki 16 rero Nyakanga 2007. Igihugu cy'ubundi ni Espagne, ubundi inkomoko yo ni Maroc ndetse na Equatorial Guinea. Imyaka rero ubu ngubu afite ni imyaka 17 gusa, akaba ari gukora ibintu by'abagabo kabisa. Uyu mwana rero ni rutahizamu cyangwa se forward cyane cyane, kandi ku ruhande rero rw'iburyo. Ikipe rero akinira ni Barcelona kandi ni hariya muri La Liga. So nimero rero yambara ni nimero 27. Abantu nabwiye ko ari 17. Yambara nimero 27 muri Barcelona. Ubundi rero yinjiye muri La Masia, ishuri rero ry'abana ba FC Barcelona, akiri muto cyane, ahita agaragaza impano idasanzwe. Uyu kandi yabaye umukinnyi muto wa mbere ukiniye ikipe nkuru nka FC Barcelona rero mu mateka yayo, afite imyaka 15 n'iminsi rero 290 niho yinjiye mu ikipe ya Barcelona. Rero yabaye n'umukinnyi mutoya wa mbere ku isi watsinze igitego rero muri La Liga. Anakora rero agahigo ko kuba umukinnyi mutoya wa mbere watsinze igitego mu kipe y'igihugu ya Espagne. Uburyo rero akinamo bushushanya ubuhanga bwa Lionel Messi ndetse na Ansu Fati. Afite rero ubuhanga bwo gutwara umupira mu muvuduko mwinshi cyane, uburyo asatira izamu ndetse n'ubushishozi budasanzwe ku myaka ye 17. Ibindi rero ibyo yakoze rero bikomeye cyane mu mwaka wa 2023 ndetse kugeza 2024, uyu rero yabaye igikoresho gikomeye cyane muri FC Barcelona nubwo ikipe ye itari mu bihe byiza cyane. Rero yahamagajwe mu ikipe y'igihugu cya Espagne mbere y'imyaka 17, atsinda igitego mu mikino rero we wa mbere. Uyu kandi yamaze guhamagarwa mu kipe ya Espagne izakina muri Euro 2024. Rero ashobora kuba umukinnyi muto wa mbere uzakina Euro ndetse muri uyu mwaka wa 2024. Rero niwe wakinnye Euro ari umwana muto. Lamine Yamal rero afatwa rero nk'ikizingeza cy'ejo hazaza rero muri FC Barcelona ndetse na Espagne. Afatwa kandi afite imico ituje, akunda gukina mu buryo rero bw'ubuhanga, kandi rero nta kibazo afite cyo gukina n'abakinnyi bakuze cyane kumurusha. Ibindi rero wamenya, uyu rero abafana benshi bamuhaye izina The New Messi cyangwa La Perla de la Masia, bivuze ngo inyenyeri nshya yavuye muri La Masia. Urumva ko uyu mwana byatumye yongera urukundo. Uyu rero akomeje kuvugisha abantu benshi, abakunzi b'umupira ndetse n'abandi cyane badakunda umupira, ariko bakomeje kugenda bavuga kuri uyu mwana Lamine Yamal rero ku bikorwa byagiye kugenda akura, agaragaza ko ari umwana ufite impano idasanzwe mu mupira w'amaguru. Ibi rero bigiye kumuhesha kwamamara ku myaka ye 17. Rero agiye kugera aha ba Messi ndetse na ba Cristiano bageze, kandi urabona ko bo bari kugenda bavamo barabyina bavamo, ariko uyu mwana aracyari muto cyane. Niyo mpamvu Cristiano we yavuze ati uyu mwana mumugendere gake, mumureke akore ibimurimo, mumuvaneho pressure nyinshi cyane, mureke kumutera byinshi, kuko kugenda bamubwira ati uzaba nka kanaka nabyo biri mu bintu bituma umwana yakwirara, bigatuma rero atagera aho ashaka kugera we ubwe. Nge nari Emmanuel. Gusa uyu mwana icyo tutavuga, twagenda tutavuze neza, nuko uyu mwana ari gushakishwa n'amakipe arimo atandukanye, harimo na Manchester United tangiye rero kurambagiza Lamine Yamal. Gusa ntawamenya niba Barcelona azayivamo, gusa amasezerano ndakeka gihari ko ni umwana watangiye gukina ejo bundi 2023. Rero afite imyaka 15
ubwo yinjiye mu ikipe nkuru y'igihugu rero ikipe ya Barcelona hariya mu Butaliyani rero ubwo rero oya sari hariya muri Espagne rero akiniramo muri shampiyona ya La Liga. Jye nari Emmanuel, iyi ni Newsline Rwanda, ura subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe.